Yes, itu baik. Ahee, namamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Ya namuntlha ni tani ka ni mi tisela second episode ya mina yo ni bela hi tini ka album ya Siva ra Perserangani ya 2021 ya Mpfumawulo wa Limpopo. Yeah, so the goal here kahle kahle ku va ni kha ni languta the album yi ri yoxe as a single. A ni langutisi letin'wana like a ni yi compare na letin'wana because vhele Siva ra Perserangani a yi nga ri ku compare-eni yeah. So ka number 3 ya mina ni vekele Jesus is number 1. Yeah, hey, ya la ku tirhiweni swinene like swi very rare ku mina ni tsakisa hi ti-lyrics because mina leswi ni swi rhandza ngopfu i ti-beat na timhaka ta beef, but laha ni vone ku tirhiweni hi xiyimo xa le henhla swinene ku compose-iwini loko Jesu i wo sungula evuton'wini byanga na yona Siva ra Perserangani la yi yimbelerini a swi ni tsakiseni swinene kahlekahle hinkwako like the whole song tirhiweni swinene. Very very impressed. Even then se hi suka hi ya ka second track leyi nga number 2 ya mina of course hi lerero Lavo Shesha ya rona ra ba I think lexi nga endla ku risimu leriwa ri hetelela va ri bini i mhaka yo ku vuye ku feature-riwa Ness Matlala lowa ka ha ri minkarhi leya khale hikuva a ku ta ku ri khale ka nsati wa Siva ra Perserangani a ri ta ri nga bangi because okay a ni nga la ku bifa vanhu but no, I think if a ku ri yena khale ka nsati wa Siva ra Perserangani i nge ri nga bangi to be honest. So laha hi ku nghena Ness Matlala yi fika yi ta na energy ya yona like you can feel ku loko se yi yimbelela risimu ri va na ra tlakuka so ri tlakuka a ri borhi ma vona. So hi yona number 2 ya mina yaleyo. Even then se hi suka hi ya ka number 1 ya mina number 1 ya mina i China Money. Yala to be honest i mhaka ya beat ya like beat yi chayiwile like I like everything about the beats nkongo those type of Chinese sort of sounds yi boyini na loko yimbeleri ya China ku na that thing emakumu xo ndzorororo ndzorororo mabini yi ni tsundzuxe vo Zing and Zong that type of sound hala mabini la na Mama Ila Seng-Yong, those type of songs are not born swinene. I like the sound at the background. Yeah, loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Ni ku mani